Ndukembethe kuma akaunti ya Meru ichumĩrĩte ntugwara kumba kwitha kiromba thirikari kumba kwitha kibalĩrĩ na litho ringi oraba wete wanasiasa betha ira pepa tumina kaitene kaba kwenda kura inde nyuma kumba kwithira kura iguru kumba kwitha bakiolaniria ka ikundi be youth biro bibinge birabi tomba byomba kutethia youth, but some of them itoto scams na iketo mito kuga ati tukethira tuna platform ya youth Meru County iria kethira ije kene inya county government nika tukomba kuruira mantu ja youth te anto be mana rabe umete beja ba scam youth ba Meru County bakero ko opportunity fasani ukethira betuma document ciao ende bakaiya na document ciao kato realize that youth to tumiro boboy ba ya ba turai amwe itara siasa cia thira bakwenda tutengana no ntiba kumenya bira benefit ira tumba kuona ibo bakona. For example, kuna 30% of the tenders iriyo atikwita ke youth kinya 2% ite kinya ke youth, but to ya youth to achumeria no to we are part of the victims to korokera through scammers. Documents yetu si in unsafe hands, alafu torenda kwera a youth bedro aware of the scammers. But you are using documents any to thomete any documents yetu isi utumira bothoku no to tena opportunities to take on as in legit opportunities ile si very genuine. Matangazo yanatoka hapa na pale, lakini tunashindwa kwamba mambo mengine yanapotelea wapi. Kuna program ililetwa ambayo inaitwa Kenya Youth Federation. Wakati ambapo tulianza kusikia na kuona hii program ikikuja, tuliambiwa kwamba hii ni program ambayo itasimama na kusaidia vijana bila kujali mahali walipo, bila kuangalia ngazi ya elimu ambazo wanaendelea nazo. Lakini mpaka sasa hivi tumeshindwa kuelewa kwamba hii program ya Kenya Youth Federation inaendeshwa na kina nani, na mpaka sasa hii bado pia hatuelewi kwamba hii program inasaidia watu kama nani. Bagita na mbere kwari bombecha kwitha kure thirikari kumba kwitha kibalire kiri mantogio ni bangwe oraba gwete baba inge boyo bombecha kwitha gikuma kiro nyi banda cha kulebia kumania na kwithira bakya ngwe to gethira mu youth na thomete athira skuru, lakini no twatiromba kuona opportunity ya kuona nguki ukethira tha inge na gwichuria bangi bakagurana mapema na nuje ngurano cia mapema itirasti bangi ya youth bangi ukeja kwithira ibatonyere kinda wacha kurebia. Lakini tureromba thirikari ya county na mwena thirikari ire ingi nene ya ire tongeretwi William Samoei Ruto ne ingi county tongeretwi Bishop Kawira Mwangaza turenda ke strategy chenu promises ira bware achio ukeja kureka muyuthi atwika muntu otheri as in atongeria bo tutumia bo thoku tukwewa fake promises tugakara tutena ngugi baga tutumia bo thoku energy yetu ika wasted na kithomo getu keketha very wasted. So twiromba atongeria ba to recognize as we stand strong to fight for our youth in Meru County na youth baga kira ko chumeria to chumeria ke winge to fight against these scammers na ikankuwa politicians bara tukara tutumira ringi kayithro ye ithre yenda ikayoe mwisho na bambe ikuibanga oraba choka manto yabatwa indire bambe ire kurai ground mashinani lazima anto bakure. Enkiripoti na Meru TV mbetanda msimuturia wa Dhirenja.